Nedaleko od Busovače živi čovjek čija je priča u vremenu rata u Bosni i Hercegovini obišla svijet. To je čovjek čija se fotografija iz logora pojavila na naslovnicama mnogih novina i o kojoj je pisao čak i CNN. To je Nikola Čičak. Njegova priča kao logoraša počinje 1992. godine kada je zarobljen na području Kupresa i odveden u zloglasni logor Manjača. Čičak Nikola, 63. godište, 24.9.63. Prije rata radio u komunalnom Travniku, pogrebna služba Travnik, 12 godina staža. I to je bilo do rata. I onda 1992. došlo do zarobljavanja na Kupresu, mjestu Koprivnica, gdje je 24 pripadnika HVO-a uhvaćeno i odmah odvedeno u logor Manjić. To su bili stresovi, to je bio plać i to je bilo u sebi dolazilo prvu noć. Hoću li kad biti pušćak i da li postoji Bog, a Bog je postoji. Je bilo udaranja, materializiranja? Jes. Prvu noć i drugu noć i moraš reći i petu noć. Jes. I maltretiranje i udaranje i ispitivanje šta vi, kaže ustaše, mislite sad od nas Srba radu. Jes bilo. Maltretiranje, odvođenje i tamo te odvede da ti njemu govoriš šta, kaže šta više vi hoćete i šta vi mislite od nas. Došlo je vrijeme gdje sam sam sebe tio ubiti. Sam sebe. Jer tu čovjek ode i na živcima i na svemu. Živci su očli. A onda neke zmije, neke žabe sanjam, neke poskuke po zidovima, pa ležao na neopsijatriji pa sam to sanjao, a kamalo u tome logoru. I onda sve, kako god legneš, misliš da će te neko ubiti. Tako ti dođe crno, da će neko doći odmah i upate i nemate više. Dan je bio žalostan, taj jedan dan je bio 1 godina za mene. Ili to 7 mjeseci, to je trajalo neki 7 godina i 70. To je žalostno, nije to samo za mene. Pa ima ljudi koji je bio do mene, pa kaže, joj, sad ćemo mi Srbima jeba majku, kome jeba majku. Lezi, kaže, tu. I samo onu lovačku pašćak, onu vojnu, na tebe nacrla pušku nad glavu i ajmo. Premlaćivanja su bila svakodnevna, a agresor je koristio razne metode mučenja i premlaćivanja bespomoćnih logoraša. Palice do kundraka, puške, u leđa. U mene su pršljanovi ošli. L2, L3 i 5 od udaraca. Ovdje je skroz bile masnice. To je bio težak boravak. To je bio boravak gdje sam tražio da se napijem vode, gdje si ti gladan, jedeš šnjitu kruva u tome logoru, a kroz tu šnjitu kruva vidiš i mjesec i zvijezde. Spavaš na strunjačama, dole ležiš teko rekući na betonu. I onda te udara, provocira, odvodi naše ljude. Recimo, bilo je gore gdje je odvodilo prema rudniku Ljubinje, gdje su gore naši ljudi stradali, da li to bio musliman, da li Hrvati, su odvođeni i masovno ubijani. Gledao sam svašta i onda odvajalo je iz angara, bio je pavion 1, 2, 3, odvajali su ljude i odvodili. Koga će ubiti, koga šta i kako to. Za vrijeme zatočeništva u logoru Manjača, Nikola je primijetio mnoštvo osoba iz javnog i političkog života koji su svakodnevno dolazili i obilazili logor. Jesu Dušan Tadić, Šljivančan, Miljana Plavšić. Svi su se oni pojavljivali. Dušan Tadić je naređivao šta će se raditi od ljudi. Šljivančan je naređivao šta će se raditi od ljudi. Dolazio je Milan Martić gore. Miljana Plavšić je naredila više ubistava nad Hrvatima i muslimanima.
I bila je u Hagu. Ja sam to tražio da ide u Hag. Milošević, Biljana Plavšić, Koljević, Šljivančan i Dušan Tadić. Dušan Tadić najviše odgovoran za logoraše. Da li to bilo Keratin, da li to bilo sada gore Trnopolje, da li to bilo logora Manjačka. To su ljudi odgovorne osobe u Hagu tražene od strane mene. Kako nam kaže, krucijalnu ulogu u njegovoj razmjeni odigrali su novinari CNN-a koji su ga fotografisali prilikom posjete Manjači, a njegova fotografija obišla je svijet. Kada su mu rekli da ide na razmjenu, Nikola nije vjerovao u to. Nisam to vjerovao. To sam vjerovao kad sam došao na onaj nadvožnjak i kad kaže moraš li ti sendvič pojesti. Došli pratri, došli novinari, došlo tvoj nadvožnjak, onaj u Novskoj, tu je razmjena rađena. I to kroz neku šumu. Od Manjače neka šuma postoji i kamenovanje tih kamiona. Direkt u Novsku. I tu dođeš ovako iz šume, ovo je nadvožnjak Novska i tu i prija nadvožnjaka kamioni istrpaju, salaste, idite. To bom, ne znam, vulgarno i onda je postupilo kad smo salazili s kamiona. Nekom noge pribilo, nekom ovo, nekom ono, svašta. Došlo je, vamo gore, u Novsku na razmjenu oko 600 ljudi. 600 ljudi. A tu je bilo i muslimana i Hrvata, ne treba čovjek zna. I onda je to rađeno od koga su šta htjeli. Samo ga izvedi. A gdje si ti rekao da su bazeni, gdje su nas terali na vodu i to sa pašćadima te prati i puškom. Na te bazene. To je od angara pa go. A to sam doživio i onda sam rekao postoji Bog, rekao za sviju. Bog za sviju, rekao postoji onaj gore. I on rekao sve ima i piši. I onda kad sam taj prvi dan osjetio, a kaže više nisi, kaže u rukama di si bio. Sad si u rukama sigurnim i govori ako moraš. Kako ću govorim, ja jedem ono supu, ona supa mene jede. Eto ti to, kako to ispada. Nakon izlaska iz logora i razmjene u Novskoj, na liječenje Varaždinskim toplicama. Varaždinske toplice. Liječenje gdje dolazi Mirjana Hrga, novinarka Hercegovine, i gdje ona meni daju, oni meni gore prijedlog da ja na državnoj televiziji iznesem te svoje glavne probleme. A ta sloboda je dragocjeni dar, Božji dar. Ja. Ništa, ostao ja u Hrvatskoj. Ostao ja u Hrvatskoj, dobio onda to državljanstvo, što ti kažeš. Onda gore su doktore, neopsijatrija, svi bili uključeni. Samo da mi pomogne. Ma svi su bili ljudi od Rebra do Broda. Gore Zagreba do Broda. Svi su se uključili. Od Toplica 2 put, Varaždinski do Krapinski. To sve je igralo oko mene. Sve. Nedavno je posjetio naš muzej u Mostaru. Tu je vidio i svoju fotografiju, kao i priče i uspomene drugih logoraša iz tog perioda. Kaže da mu je bilo mnogo teško gledati sve to, ali i da je potrebno u javnosti govoriti i prezentovati o svim zločinima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Pa to treba da se narod sad vidi šta je bilo i od muslimana i od Hrvata. Da su ti Srbi i sada i prija uvijek ratni zločinci u Hagu proglašeni. Svi. Totalno. Totalno. U Prijedoru su napravili isto puno stvari. I od Hrvata i muslimana. A meni su rekli, aj ti, kaže, u strane zemlje. Mogu sam ja to. Ja, znaš da je nuđeno. 3 strane zemlje, jel? Kanada i tako to dole dalje. Ja imam pravo. Ma ja to nisam htio. Pa su onda rekli, nemoj dole u stari Travnik, ubit ćete ovi, ubit ćete oni. Ko to koga ubijava? Ko to koga ubijava? Ali ispalo je, nemojte,
dole će vas ubiti, zaklat, drugi, treći, vamo te nisu ubili, hoće ovdje. Ko ćete ubiti? Ko ćete ubiti? Propaganda je najgora. Propaganda, neistina. Imam za mlađu generaciju, da li to bio moj, tvoj, nije važno čije dijete, da ne doživi niko te stvari od te dice, mlade, da li to bilo od godine, od 5 mjeseci do 18 i 20, da se to nikome ne desi, ni muslimanu, ni Hrvatu. Više. Iako je rat završio, Nikola nastavlja svoju borbu. Danas živi sa suprugom i sinom, boreći se da ostvari svoja prava. Nažalost, u toj borbi, kako nam kaže, često puta je bio žrtva izigravanja zlobnih ljudi. Nikoli se zahvaljujemo što je svoju priču podijelio sa našim muzejima, u nadi da će i ova priča podići svijest javnosti o važnosti očuvanja sjećanja na taj period naše historije, kako se takvi i slični zločini nikada više i nigdje ne bi ponovili.